Kunandi apóstol Pablo niwanchik kay hinata, chaypaqtaq maskaychik kay libro de Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 nin kay hinata. Noqata qhawarispa imatapis ruwaychik, imaynatachus noqapis Cristuta qhawarispa ruwani ahinata. ¿Imatanita munawanchik kaypi apóstol Pablo? ¿Acaso payqa umanta uqharisarqachu aska yachasqanmanta? Mana hinachu karqa munasqa kuyamasi. Payqa invitawanchik noqanchik pay kikinta kanata, imaynata pay qhawarqa Jesucristuta, kawsayninta tukuy imata payqa hawarqa. Kay pachapipis noqanchik embajadores kanchik Diosninchikpata, chayman hinataq kawsana tiyan. Imaynata noqanchik thaskinchik allinllanninta, chay kikinllanta runa masinchikpis qatiwasun. Pero si noqanchik mana allinta kawsasanchik chayqa, imaynata runa masinchik qatiwasun, mayninta noqanchik purisanchik. Tukuy imata ruwaqtinchik tukuy sonqomanta ruwana tiyan, qhawarispa tukuy imapi Señor Jesucristuta, nita humanchikta uqharispa. Chay yachaykachun kunandiyapaq, k'ayakama.